Otavalo informa. Municipio Ucundi, Shinallata, Ministerio de Industrias y Productividad Ucundi, hatun yuyaykunata paktachigrin, awana, sirana, antakunata mushugyachispa. Kaykunata ruramugrin, plan renova nishkapi Ecuador mamallaktapa hatun ruraypi rimahukta paktachinamanda. Chaymandami, ventanilla empresarial ukupi, hapinajunchi shutikunata, mayhan kay hatun proyecto nishkakunapi yaykungapa munakunata. Yachanapashkan, mayhan awak tiyakuna maukayashka, awana, sirana, antakunata kay mipro, Ministerio Ukuman kupika, paykunaka shuk mushuk antakunatami maskashpa tigrachinga, hawaya, shinallata, asha kulkikunata kuitapash ushangichi. Bueno, a todos los artesanos hacemos un llamado para que si desean renovar su maquinaria textil eléctrica puedan acudir aquí a la ventanilla única empresarial. Los únicos datos que nos tienen que dar es su nombre, su dirección y los días posteriores conjuntamente con la Universidad de Otavalo estaremos realizando las encuestas correspondientes para sustentar el proyecto. Kaykunawanga kikingunapa llankaykuna shinallata hatunakunapash mirarinakan. Villa chinakunata ñami ruray kallarishka kanchi Miguel Egas Cuscapi, chaypika tawka kay maquinaria textil nishkakunata charimanda. Ashtawan kay Villa Chijawa yachangapa munashpaka kimirimunallami kangichi kay ventanilla empresarial municipio Ucupi. Alcaldía Otavalo. Cumplimos.